Nekome se ispuhava. Ajmo još par sekundi. Evo cure, vidite kako može biti velik. Ajmo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Stop! Ajmo na mjerenje. Ajmo dečki, vi sa najvećima dođite malo bliže. Dignite ih u zrak. Da vidimo, publika će reći ko ima najvećeg. Dečko u plavoj majici. Mislim. Cure, ajmo vrisak. Ja mislim. Sujo. Stani pokraj da vidimo. Spusti ga malo. Da. Ja mislim ipak da se vidi najveći. Ali, s obzirom da su ovdje 3 mjesta, usporedite 3, pa ćemo po tom redoslijedu dodijeliti nagrade. Dakle. Znači, prva nagrada, dečko u plavoj majici, dođi. Ime? Nikola. Nikola, prvo mjesto, najveći kondom, dođite da izmjerimo drugo i treće još. Drugo mjesto Zuja. I treće mjesto Jungle. Znači imamo naša 3 pobjednika i dođite po vaše nagrade. Bravo još jedan put za sve puhače kondoma.